majuah-juah man banta krina. Pas kesempatan eda, mari si pelajari ka Mazmur wariraya kenangkihan Tuhan. Referen Mazmur nomor 825a, Haleluya nomor 160a. Egia, ulah kamu lupa subscribe ya, Bapak Nande turang teman rasenina, guna perkembangan channel Taenda. Majuah-juah ras, bujur! Nangki Tuhan erikutkan alap-alap, ia rakan sora sarune. Ertepuklah halu meriah, o kerina bangsa, pujilah di bata alu ersurak-surak si Maria. Tuhan si meganjang tuhu-tuhu rajin kap, ia meraja mulia si merentah karina doni. Nangki Tuhan erikutkan alap-alap, ia rakan sora sarune. Di bata enggo nangkih kudas kursi kini rajanda, ikutkan surak si Maria rasora terompet. Endekanlah Mazmur pujin mandi bata, enden pujin mandi bata rajanta. Nangki Tuhan erikutkan alap-alap, ia rakan sora sarune. Di bata kapraja kerina doni enda, alu Mazmur pujilah ia. Di bata kundul idatas kursi kini rajana, ia kapsi merentah bangsa-bangsa. Nangki Tuhan erikutkan alap-alap, ia rakan sora sarune. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawaslah ku kerina bangsa manusia, bahanlah ia jadi ajar-ajarku nina Tuhan. Aku tetap ras